ukuthi lo muntu lo wakwenza isilima kangaka wadla imali yakho amalobolo wakufaka emzini orong kwenza izinto eziningi but still usamfuna namanje yini yonke lenzo ukuthi uzubhale nakwishow uzumlandela uthi hayi no ngisamfuna khona kunjalo bafo ngengikamba mama sengihambile ngazama ngaba nazo lezo intombi lezo hayi kodwa uyakamamkhizi yangibusisa bafo uyayithanda hayi mnandi bafo injani bafo hayi mnandi bafo imnandi lengane le bafo angisho ukuthi phela nawe ibuke kanjalo bafo ingane hayi ngiyaxolisa bafo kodwa nje ekubusiseni iyabusisa bafo ingakho ngilana nje nama ngazi ukuthi ngifike kanjani usho ukuthi awukazi wayithola efana nawe futhi angicabanga ukuthi wena uyayazi nje futhi angifisi uzuyazi cha phela Njomani musu ngifake indabeni ubu right ungifake ngalendlela ongifaka ngayo ungangifaki ngokuthi manje angikaze ngimuze umuntu no bafo kodwa nawe isolakha lisuke emathangeni yakhe yona leyo nto ezosixabanisa njengoba siyilanje ngixolisile kodwa nje Njomani uyangisiza impela ngiyabona uyazama futhi but engathi nawe futhi kubuye kube naleyo nto nje kodwa nangi nizolungisa noma nizoxabana kanjani no siyalungisa but akathanda ukuthi ngikubuke manje ngizama ukubalansisa ukuthi ngibuye ngapha ngibuye ngapha nawe futhi bekumele ugqoke ingubo ende ngoba manje wabesho ukuthi umnandi uNjomani uyabona manje ukuthi ngifuna ukubona phela nami ukuthi umuntu kanjani noma ngeke ngimenzele utho Njomani iso nawe uyalaza ngani ngiyathemba ukuthi niyabona izandla zami ukuthi azina ringi zi-clean so ukuthi ngiqoka kanjani ngasikhatsini angiboni ukuthi khona umuntu engam-affecta lo okay kodwa ke uyamuzwa uthini uNjomani uthi khona kunje ukufuna eduze kwakhe emakhabazeni uyavuma ukuthi wamenza uMampara wathenga abantu ukuthi babe umalume wakhe ngoba eThekwini akagcinanga ke lapho still namanje usafuna ukuthi nibe ndawonye wena umucabanga uNjomani uqinisile ngalento ayisho uyadlala Njomani ngiqinisile mfowethu yabona ke lapho ke ngiqinisile uma kubiza ukuthi ngingaguqa phansi ngedolo ukuze ebone umama ukuthi ngiserious ngahlala ngedolo phansi kodwa nje mamkhezi isifiso sami ukuthi ekade kwenzekile sidlule khona singene ephejini elisha siqale kabusha singadlula kanjani kodwa Njomani emva kwento imali engake engayidla mina ngiyakuvuma mama mina ngiyaphila ngingawukhokha ngani ngalo 100k khona ngingazama ukuyikhokha kancane kancane kodwa nje kothatha isikhathi konke lokho kuza lapho ngiyaphila ngola ngizokhuluma kanjani ngokujahe kona ukukhuluma kanjani ba asili laba hayi muthi ukubheka la uyabheka bafasili angithi uyazi ba futhi la asili sisolungisa kodwa ngiya-understanda ukuthi indaba unolaka asikho-ke lapho silungisa nje indaba yakho silungisa indaba yakho mama ubuthi wemfowethu yona indlela okhuluma la ndlela okhuluma ngayo Usifebe yes Usifebele mina Usifebe kwaba yiphutha elenzeka ngalo iphutha lani lelo uzotshela izwe lonke lelo ukuthi wafeba ma asimlinde chaza simlinde chaza uzotshela bonke abantu wangifebela ehlisa umoya selokasa labo banomama kaze ngizwe lento empilweni yami lentathu uzoyilungisa njengamanje ngeke isalunga so abantwana njengamanje kwenzakalani ke ngabo abantwana njengamanje ngenkathi esangilahlileke ngine-stress ngifa ngizama ukuzipholisa ngendlela engangine-stress ngayo ngangibona i-option eyayingcono ngaleso sikhathi kwakukufa kodwa njengomuntu wesifazane ngaba strong for abantwana bami engangibathwele ngaleso sikhathi awudli nekhaya ngoba into oyifunayo uyayithola ngihlalela ukudla uhlalela ukudla ngihlalela ukudla ngoba kusho ukuthi kumele ngilo ngidlele nokudla ngidla ukudla kuphela mina ngilambe lapha embedeni ngoba phela awufiki wena awubuyi wena kusho ukuthi khona la uthola khona ngini inkinga yakho kulamba embedeni nemali ngiyala akekho umuntu owabeze ukulamba embedeni ngoba isigcino bhuti yezwa bhuti ngizocela ngiphumela ngaphandle ngini ngiyaphuma ngaphandle usezocomplaina futhi uzocomplaina ungayenza kanjani leyo nto ukuthi uzophumele ngaphandle khona niyakazulu Eastern Cape kini ukhona umuntu oneyinwele yes baningi even ubaba mnenwele njalo ukuthi mina nginazo lezo nwele akusho ukuthi nengane yami ngeke ibe nazo uNkulunkulu creator ngendlela yabona ke lesiphe iyangithusa ke leyo ke manje iyangithusa yonke lento lochaza ngayo manje iyangithusa nje ngoba lento ilula siyikhulumile lento yangenza ngendlela ngikhuluma ngayo mina
ngaze ngazama olunye usizo njengoba ngize ngafika le khasi ocela usizo ukuthi kuze kwazi yenzeke into ngiyilungisa uyazi ngeke ngize ngilwe nawe mina uyazi ngithanda kanjani sendo sami uyazi mafa kwami ngiyathanda uyazi phambi kwey'ngane uyangikudukeza nje phambi kwey'ngane ungijijela ngepipi nje ngenze njani mina ngenze njani kumnandi yini kumnandi kanti kubuhlungu yini vele ni baba ngithi mina ngikhathele bengiyitshela ukuthi uzohamba uyeke leyo nto ukujabula embhedeni hayi uyi-understand shuthi-ke sesingaqhubeka hlampe kodwa sibe abangani ngoba siyazi ukuthi uma womntwana wami abangani yebo kade uyindoda yami sesiyabangani ngicabanga ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi singazondani siqhubeke ukuze siyikhulise kahle phela ingane yethu ngoba wena kodwa inzondo sewuyicreatile already. Okay, so uzawuthini because ndizawugula egqibeleni so manje and ke ngoku andikwazi noma ndimunca khona nizawukwazi uyimunca pha kulo 4 years awukaze ucule la kuBhuli. Ndicula njani sisebenzisa ikhondom ukuthi umuntu wesifazane bazizela-ke ngizothini-ke ngoba isikhathi esiningi bayizela naye udadewabo uze wafika kumina engenzela izinto engingayi-understand nami ngabona phela ukuthi hayi le ngayifunda ivaliwe ukuthi uyangifuna lo muntu Shuthi manje uyavuma ukuthi sithi uqala ukujima i-performance yakhe embhedeni isa-right kodwa into engicomplaina ngayo ugwayi wakho baba ngathi uyancipha futhi kakhulu so iyona-ke into ebanga ukuthi ngize ngibhalele ishow ukuthi mhlampe is-aduye kujima ukuthi mangabe uthenga izinto ezimnandi uthi mina ngingazidli funa ngiyibuke izinto efrijini lalela-ke ngikutshele uyabona umyeni wakho wayengithengela manje okay ngokuthi ngangihola kwakufanele ungihlukumeze kwakufanele angithi wena lalela wena wawungiwashisa amaphenti akho wena usesikhathini that's why ngawasebenzisa lawo maphenti akho kutshele ngoba utshithe uhlakaniphile Bathi leyo ngane ngivumile naye lo mfowethu ekhanda eqinile ngoba abuza kahle efonini ngichazela yonke into ekhanda eqinile na ningaloko ningifonela la ningibuza indaba le yaleyo nto leyo ningaloko ningifonela angikwazi ukuhlala nomuntu mina 7 years ngihlala naye ngonza ingane engitshela ukuthi ukusho ukuthi nje uNkulunkulu wahweba mhlambe lengane yangakhuluma ngabe namanje uphinde futhi umdlalise umama ungaphatheka kanjani nje nceke yami ngelinye ilanga uthi uyazi umama usedlalisa omunye umuntu ngoba uyazi ukuthi umama usakudinga ukudlala kodwa manje akanawo umuntu azodlala naye. Ngocabanga nje nceke yami zonke iy'nceku niyabhebhana bahle mfowethu bahle ngeke hlala phasi Nyambo. Uhambe waqala kuyena noma kunjani? Angithi phela wena ungiphi imali manje bekumele ngenze njani? Yabo. Mina lona ngazama ukumsiza. Incane into yakhe ingaka. Ithoyizi nje base ngishilo ithoyizi uyabhamba. Ngamsiza ngamtholela ini amaphilisi ukuthi ivuke. Isiyavuka ke manje usezongihlambalaza. Sawathola amaphilisi angithi wona la maphilisi angenza ukuthi ngiphi. Ngoba uSontoba akafuni ukulungisa amaphutha. Okay, asimnikeze ithuba lokuthi achaze ukuthi why yezela kwisho yini la ibone ngathi wrong nafuna nilungise. Into engishoyo lo masenza naye isex iba good uyazi naye abe right ekugcineni wenzani uyahamba uyohlala kubo ngoba esazi ukuthi usengibulela imizwa mina i-right kodwa into uthi angishaya mfethu ayikho right xolisa sisicela uxolisa i-right into uthi angishaya mfethu ngiyazi wakujisho Sisikole makhulu ngishaya uzobona nosifebe uzobona nosifebe Sifebe wena Sifebe wena uqamba manga uzobona nosifebe tshela wena uqamba manga Shaya phela uyangibhedela lo ufuna ngiyochaka inhlamba Musa ukuthi ngiyakubhedela ufuna ngithathe lezi ngane zakhe zamavesi adlele ngiyoyilethe ekhaya igcekeni ini ngiyolethe ekhaya ingane engazazi ukuthi ezakhe ubiza ingane zami ngamavesandlebe kodwa uthi uyangithanda uzobiza ingane zami ngamavesandlebe madlame yabo ingakho bengafuni ivese mingabe uthi uyangithanda kumele ngabe ukuthi ungithanda nezingane zami umuntu uma umthanda nento yakhe noma ngabe yini ingakho bengafuni uyiveza lento ngikuthande nento yakho kanjani izingane zakho izodala ichaos lapha ekhaya ichaos kanjani Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphena kuphi la ubukela khona le channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lami nginguDlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngethula uhlelo silungisa umjolo khona la ekhaya. Ngibona ngilana ke namhlanje ukuzokukhumbuza nje ukuthi le channel isebenza kanjani nalokuthi ishow engiyenzayo uyithola kanjani nini nangasiphi isikhathi. Uyithola Hayi bafethu. One more.
Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphi nakuphi la ubukela khona le channel siyibiza ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo oluthola khona la ekhaya ku channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangoLesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama sponsors njengamanje. So sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala Matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.